Mbaikaze nanone makuru yacu akomeje kugenda avugwa kuri iki gicamunsi cyo kuri iki cyumweru mudukurikiye muri hirya no hino mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko abari mu gihugu cya Uganda, Repubulika Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania. Ntabwo ndaza kubatindira cyane, ahubwo n'amakuru akomeye cyane kwitwa Anita Amonge. Uyu nguyu akaba yari perezida w'inteko ishinga amategeko mu gihugu cya Uganda, nyuma yaho aguze imodoka ibarirwa agaciro ka miliyoni zigera kuri 400 z'amafaranga y'u Rwanda. Aje bundi mu birori byo kurahira kwa perezida Yoweri Kaguta Museveni, yaje guseruka yambaye ikanzu ya miliyoni 17 hafi 18 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni inkuru rero navuga ko ari inkuru ibabaje cyane kandi inkuru y'agahinda kuri Anita Amonge. Mbere gato yuko nza kugaruka kuri inkuru ivugwa kuri uyu muherwe Anita Amonge, reka mbanze mbagezeho indi shamake makuru ingenzi yagezwe muri aka kanya. Ishami ry'umuryango w'abimbye ryita ku buzima w'MS ryatangaje ko icyorezo cya Ebola cyongeye kugaragara muri Repubulika Demokarasi ya Kongo na Uganda, yangayikishije ku rwego rw'isi. Mu butumwa umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yashyize hanze kuri iki cyumweru, yavuze ko muri ibi bihugu abamaze kwandura Ebola barenga 300 mu gihe kandi abo yishe ari 88. Haracyari gushidikanya ku mubare nyawo w'abanduye ndetse naho iki cyorezo kigeze kuri ubu. Hejuru y'ibyo haracyari ikibazo ndetse no kumenya abahuye n'abanduye cyangwa se bakekwaho kuba baranduye. Mu mpera z'iki cyumweru nibwo byatangajwe ko mu ntara ya Ituri ihana imbibi na Uganda na Sudani y'Epfo habonetse umurwayi wa Ebola. Kwa gatandatu ikigo gishinzwe kandi kurwanya ndetse no gukumira indwara z'ibyorezo muri Afurika cyatangaje ko abanduye bageze kuri 336 mu gihe abapfuye ari 87. Kuri uwo munsi kandi Uganda yatangaje ko yabonye umuntu wa mbere ufite Ebola ndetse nyuma aza kugwa mu bitaro i Kampala, bituma abamaze kwicwa n'iki cyorezo baba 88. Kuri ubu muri Uganda habonetse umuntu wa kabiri wanduye. Abanduye bose bari biherutse kandi kugira urugendo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Virusi ya Ebola izwi nka Bundibugyo virusi yabonetse bwa mbere muri Uganda muri 2007 na 2008, yandura kandi abantu bagera kuri 149, hanyuma yica abagera kuri 37. Muri 2012 yagaragaye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu gace ka Isiro, yandura ku bantu bagera kuri 57, yica 29. Kuba OMS kandi yaratangaje ko iki cyorezo cyugarije isi, bivuze ko ibigo, imiryango mpuzamahanga n'ibihugu bikwiriye gushyira imbaraga na mikoro mu kukirwanya. Gusa Tedros yashimangiye ko ibihugu bidakwiriye kandi gufunga imipaka nk'uko icyo gihe ibigaragazaga. Duhindure ingingo ahubwo mbere gato ko tujya kuri Anita Amonge kuri inkuru ikomeye cyane, reka mbanze mbabwire abanyekongo biganjemo abanyamurenge batuye mu mahanga bakoreye imyigaragambyo yabereye i Bruxelles mu Bubiligi, ihereye imbere y'ibiro by'umwami, ikorwa kugera imbere y'inteko ishinga amategeko umwe bw'Uburayi. Mu bari bayirimo cyangwa se mu bayitabiriye harimo perezida wa diaspora witwa Prière, akaba kandi n'umunyamuryango w'urwego mpuzamahanga ruharanira uburenganzira bwa muntu muri Kongo witwa Pitu Chomongo. Mu kiganiro n'ikitangazamakuru igihe nyuma y'imyigaragambyo, Pitu Chomongo yamaganye ibyo yise guceceka no kutagira igikorwa kw'amahanga ku bibazo by'umutekano muke no kubura ubutabazi kubicwa bimaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko guhitamo gukorera imyigaragambyo i Bruxelles mu Bubiligi bifite igisobanuro gikomeye cyane kuko ariho hari icyicaro cy'inzego z'ubumwe bw'Uburayi, ibiro bihagarariye kandi umuryango w'abibumbye mu Burayi ndetse n'icyicaro gikuru cya OTAN. Pitu Chomonge yavuze ati twaje hano i Bruxelles kwamagana guceceka no kutagira igikorwa ku bumwe bw'Uburayi, umuryango w'abibumbye na OTAN, ati ku bibazo bikomeye cyane igihugu cyacu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kirimo. Yasobanuye ko ibihugu n'izi nzego mpuzamahanga bifite uruhare runini cyane mu byemezo bya politike n'ububanyi n'amahanga bigira ingaruka cyane kuri Afurika no ku rwego mpuzamahanga. Kuri we Bruxelles ni ahantu h'ingenzi hafasha diaspora abanyekongo bagize imiryango itandukanye yaje kumvikanisha ijwi ryabo. Nyuma y'imyigaragambyo habayeho kandi ibiganiro n'abanyamakuru ndetse n'inama yo kuganira ku bibazo by'umutekano biri mu ntara zo mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru, Ituri ndetse no mu bice bimwe bya Katanga. Pitu Chomonge yashinje ubutegetsi bwa Kinshasa gukwirakwiza imvugo z'urwango no gushyira mu bikorwa politiki y'ubwicanyi n'ubugome yibasira amwe mu moko y'abaturage. Yavuze by'umwihariko abatutsi bo muri Kivu y'Amajyaruguru, abanyamurenge bo mu misozi miremire ya Minembwe ndetse n'abahema bo muri Ituri. Yavuze kandi ko hari ibitero bikorwa ku baturage b'abasivili mu duce dutandukanye nka Minembwe na Masisi. Yanamaganye ifatwa ry'abasirikare n'abacamanza bakomoka muri Katanga, avuga ko iri fungwa rikorwa mu buryo bunyuranyije amategeko. Yagize ati byose rero ni uburyo bwo gushyira igitutu ku baturage bamwe ndetse no kubakura mu buzima bw'igihugu.
uwitwaga Kiza David uhagarariye ihuriro ry'ubwuzuzanye bw'abanyamurenge mu Burayi akaba n'umwe kandi mu bagize umuyobozi bw'umuryango gakondo yabwiye ikinyamakuru cy'Akadomo.com ko abitabiriye imyigaragambyo y'amahoro baturutse mu bihugu bitandukanye by'i Burayi kugira ngo bashyigikirane bahuriye i Bruxelles mu Bubiligi. Yanashimiye abagize uruhare mu gutegura iki gikorwa ndetse n'abakitabiriye bose. Iyi myigaragambyo ya diaspora y'abanyekongo ibaye mu gihe uburasirazuba bwa RDC bukomeje kurangwa n'ibibazo by'umutekano, amakimbirane hagati y'amoko ndetse n'ibibazo by'ubutabazi bikomeje guteza impungenge abaturage n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Reka rero tugiye kuri Anita Among, ubundi niko yitwa, yari perezida w'inteko ishinga amategeko mu gihugu cya Uganda. Kuri Anita Among nk'uko nari mbivuze muri iki gihugu cya Uganda, niyo nkuru ikomeje kugenda igaruka ndetse kuva mu gitondo cy'uyu munsi mu bitangazamakuru byinshi cyane, niyo nkuru yakomeje kugenda igarukaho kuri uyu mugore yitwa Anita Among. Uyu mugore ntabwo yorohewe na gatoya mu gihugu cya Uganda. Akaba rero inzego z'umutekano n'izishinzwe iperereza muri Uganda zasatse urugo rwa Anita Among, wahoze ari perezida w'inteko ishinga amategeko ruri mu gace ka Kigo hafi n'ikiyaga cya Victoria kubera ibyaha bya ruswa no kunyereza umutungo akekwaho. Iri saka ryakozwe kuri iki cyumweru tariki ya 17 Gicurasi 2026 rikurikiye iryabaye kuwa gatandatu mu rundi rugo rw'uyu mugore ruherereye i Nakasero. Bivuga ko mu iperereza ari gukorwaho telefone yafatiriwe kugira ngo ikorerwe igenzura rishobora kandi kwifashishwa mu kubona amakuru. Uretse ifatirwa rya telefone ye kandi Among yafungiwe iwe mu rugo kuko urujya n'uruza rw'abasohoka n'abinjira mu rugo rwe rutemewe mu gihe kandi iperereza ku byaha akekwaho rigikomeje. Among Anita Annette yatangiye gukorwaho iperereza nyuma y'uko bimenyekanye ko yaguze imodoka ya Rolls Royce Hurricane ifite agaciro k'ibihumbi $100 by'Amerika, asanzwe ari umwe mu banyapolitike bakize muri Uganda. Aho umuryango we batangaje ko ibikoresho bye by'ikoranabuhanga bishobora kugenzurwa hagamijwe kureba ihererekanya ry'amafaranga n'andi makuru ashobora kandi gufasha mu iperereza. Hari kandi watanze amakuru agaragaza ko abagenzacyaha bashaka kwifashisha uburyo bugamije kandi kugarura ubutumwa bwaba bwarasibwe kuri telefone. Umugenzuzi mukuru wa guverinoma muri Uganda Aisha Batara Narure aherutse kwemeza ko yakiriye ibirego bishinja Among kunanirwa kumenyekanisha umutungo we, ari nabyo byatumye kandi iperereza ritangira gukorwa. Hari abandi bayobozi kandi bakomeje gushyirwa mu majwi ko bashobora gukorwaho iperereza kuri ibyo byaha Among akekwaho, barimo uwitwa Kateshumbwa Dickson wabazwaga muri komisiyo y'ingengo y'imari ndetse na komisiyo y'imari igenamigambi n'iterambere ry'ubukungu, n'umunyamabanga wa leta ushinzwe imari yitwa Henry Musasizi. Reka tuve kuri Anita Among tujye kuri Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza yitwa Keir Starmer. Ntabwo yorohewe na gatoya ndetse biravuga ko yatangiye gutekereza kwegura. Umwe mu bayobozi bakomeye cyane mu Bwongereza yatangaje ko Minisitiri w'intebe Keir Starmer yatangiye gutekereza uburyo bwiza bwo kwegura ku mwanya we kubera ibibazo bya politike bikomeje kandi kwiyongera mu ishyaka rye. Keir Starmer utaramara imyaka 2 ayoboye Ubwongereza, guverinoma ye ikomeje kandi guhura n'ikibazo cyo gutakarizwa icyizere n'abaturage ndetse no kutumvikana kw'abagize ishyaka ry'abakozi riri ku butegetsi mu Bwongereza. Keir Starmer ashinjwa umusaruro muke mu guhangana n'ibibazo mu Bwongereza buri gucamo ndetse bigahuzwa no kuba mu matora yo mu nzego z'ibanze aherutse y'ishyaka ry'abakozi ritarabonye imyanya myinshi. Inkuru ya Daily Mail yatangajwe ku itariki ya 16 Gicurasi 2026 ivuga ko umwe mu bayobozi bakuru muri guverinoma Keir Starmer yamije ko umugabo ari gutekereza uko yegura mu buryo bwiza kuko yumva neza uburemere bw'ikibazo gihari. Uwo muyobozi yagize ati yamaze kubona uko ibintu bimeze uyu munsi bidashobora kandi gukomeza, ati gutyo rero arashaka kubanza kandi kwitegura, ati kwegura ati mu buryo bwiyubashye kandi bushingiye ku mahitamo nk'uko yagiye abigarukaho. Hanyuma rero nk'uko nari nkomeje kugenda mbibabwira, uwo muyobozi yagize ati yamaze kubona uko ibintu bimeze uyu munsi bidashobora kandi gukomeza gutyo, rero arashaka kubanza kwitegura kwegura mu buryo bwiyubashye kandi bushingiye ku mahitamo ye, niwe uzishyiriraho igihe kiboneye agomba kubikorera. Ntabwo rero haramenyekana igihe itangazo ry'ubwegure bwe Keir Starmer rishobora kandi gusohokera, gusa abo hafi ye bagaragaza ko ashobora kuba kandi yaragiriwe inama yo gutekereza amatora azabera mu gace ka Makerfield yo gutora umudepite uzagahagararira mu nteko ishinga amategeko.
uzasimbura uherutse kandi kwegura. Ni amatora azaba ku itariki ya 18 Kamena 2026 ndetse wahoze ari meya umujyi wa Manchester Andy Buran arahabwa amahirwe yo kuba yatorwa agasubira mu nteko ahagarariye ako gace, kandi ibyo bamwe bavuga byamuha amahirwe akomeye cyane yo kujya ku buyobozi bw'ishyaka ry'abakozi. Igitutu cy'abasaba kwegura kwa Kestamer cyarushijeho kandi kwiyongera nyuma y'uko abaminisitiri bane muri guverinoma beguye muri iki cyumweru, harimo na West Streeting wari minisitiri w'ubuzima, bivugwa ko ashobora kandi kuba ashaka kuzasimbura Kestamer. BBC yatangaje ko nibura abadepite barenga 80 mu ishyaka ry'abakozi bamaze gusaba mu buryo butaziguye cyangwa se bwihariye ko minisitiri w'intebe Kestamer yegura. Gusa aracyari abandi badepite n'abaminisitiri kandi bungirije barenga 100 basinye inyandiko igaragaza ko atari igihe cyo gushaka undi muyobozi w'ishyaka ry'abakozi. Nubwo yemeze bityo, Kestamer we ku giti cye yakomeje kandi kugaragaza ko adateganya kwegura. Ubwongereza bumaze igihe kandi buhura n'ihindagurika rikomeye cyane muri politike kuva bwava mu muryango umwe bw'Uburayi muri 2016. Mu mwaka 8 yakurikiyeho abayobozi bane b'ishyaka ry'abakonservateur basimburanye ku mwanya wa minisitiri w'intebe mbere y'uko Starmer ajya ku butegetsi, barimo Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak, ariko beguye bitamaze kabiri. Reka duhindure ingingo mbabwire ko arandi makuru ajyanye n'icyorezo cya COVID cya Ebola maze guca ibintu bigacika. Bivugwa ko kuri iki cyumweru tariki ya 17 Gicurasi 2026 umujyi wa Goma uri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo wagaragayemo umurwayi wa Ebola. N'amakuru yatangajwe n'umuyobozi w'ikigo cya Repubulika Demokarasi ya Kongo gishinzwe ubushakashatsi mu by'ubuvuzi, Professor Jean-Jacques Muyembe. Muyembe yavuze ko umurwayi wagaragaye i Goma ari umugore w'umugabo uherutse kandi kwicwa na Ebola mu gace ka Bunia. Ati umurwayi wagaragaye i Goma byaturutse ku bipimo byafashwe na laboratoire, ni umugore w'umugabo wishwe n'iyi virusi muri Bunia wagiye i Goma nyuma y'urupfu rw'umugabo we. Aya makuru aje nyuma y'amasaha make u Rwanda ruhagaritse ingendo ziva n'izigana muri uyu mujyi wa Goma ku batuye mujyi wa Gisenyi mu karere ka Rubavu. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko icyorezo cya Ebola cyongeye kugaragara kandi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo na Uganda, ryangayikishije ku rwego rw'isi. Mu butumwa umuyobozi mukuru wa OMS Dr Tedros yashyize hanze kuri iki cyumweru yavuze ko muri ibi bihugu abamaze kwandura Ebola barenga 300 mu gihe abo yishe ari 88. Hanyuma Nyamasheke, mu karere ka Nyamasheke haravugwa inkuru ivuga yuko uyitwa Burindiri Emmanuel wo mu karere ka Nyamasheke yatawe muri yombi arakekwaho kwica umugore we. Nyuma yaho yijyanye ku biro by'umurenge avuga ko yamusunitse akitura hasi agapfa. Byabereye mu mudugudu wa Mukoto, akagari ka Karengera, umurenge wa Kirimbi, akarere ka Nyamasheke, ubwo uyu mugabo yonanye kwigendera kandi Mukarwego Ereda imyaka 62 rero bari bavuye mu kabari. Uyu mugabo avuga ko we n'umugore we bari biriwe basangira inzoga. Bageze mu rugo mu masaha 2 n'igice z'ijoro abwira umugore ngo nateke arye, arumva ashonje. Umugore arabyanga amubwira ko adateka muri iryo joro ngo dore ko babanaga bonyine mu nzu, ndetse ashimangira ko atabishobora kuko yumvaga yasinze. Umugabo yabwiye umuyobozi bw'umurenge ko yasabye umugore kwinjira rero mu nzu, nabyo arabyanga aramusunika. Umugore yikubita hasi, umugabo arakingura arinjira abona undi ntiyeguka ngo yinjire. Umugabo yasohotse amukozeho yumva ntanyeganyega, aramuterura amujyana ku buriri, ariko nyuma abona ko yapfuye. Ahise amworosa igitenge yijyana ku biro by'umurenge ahobera ibendera. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kirimbi Uwizeyimana Emmanuel yavuze ko abazamu babonye umuntu ahobeye ibendera baramuhamagara bamubaza impamvu arihobera muri iryo joro, ababwira ko amaze kwica umugore we, bamwereka aho aba ari kugeza bukeye akabibwira ubuyobozi bw'umurenge neza. Ati twabajije amakuru dusanga koko umugore yapfuye, turasaba abaturage kwirinda rero ubusinzi n'amakimbirane yo mu ngo. Ati bakadutungira agatoki utu tubari twimukiye mu ngo nyuma yaho dufunze. Ati utubari twacuruzaga ibinyobwa bitujuje ubuziranenge, nk'uko yakomeje kugenda abivuga. Hanyuma tuvuye muri Nyamasheke, indi nkuru ikomeje kugenda ivugwa cyane witwa Kabuga Felicien. Perezida wa Ibuka Dr Gakwenzire Philbert yatangaje ko Kabuga Felicien wapfuye
asize umurage mubi ati wo kwifashisha amafaranga mu migambi mibi, kuko uretse kuba yaragize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, yakomeje no kujya atanga andi abashakaga kumukurikirana bakicwa. Dr Gakwenzire Philbert yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na RBA nyuma y'uko hatangajwe urupfu rwa Kabuga waguye irahe mu Buholandi ku itariki ya 16 Gicurasi 2026. Dr Gakwenzire yavuze ko uretse gukingirwa ikibaba n'abanyepolitiki bo mu bihugu binyuranye bitewe n'umubano yari afitanye na Habyarimana Juvenal, Kabuga yanagiye kandi ashora amafaranga menshi cyane akicisha abageragezaga kumukurikirana. Ati ikindi kizwi nuko n'abashakaga kugira ngo bamukurikirane baricwaga kuko yifashishaga amafaranga afite akagenda atanga ruswa hirya no hino kugeza afashwe mu mwaka wa 2020. Umwe mu bantu Kabuga yicishije ni William Munu Gicuki wari umunyamakuru muri Kenya, nyuma yo kumenya ko ashaka kumutangaho amakuru. Munuhe wakoraga inkuru zicukumbuye yarazi neza aho Kabuga yishe, atangira kandi gukorana n'abagenzacyaha bo mu itsinda rikurikirana ibyaha byihariye muri FBI ngo azabageze kuri Kabuga, nawe abone igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari Amerika cyari cyarashyizweho. Tariki ya 14 Mutarama 2023 Munuhe yari gutanga Kabuga ku bapolisi nyuma yo kuhurira na Kabuga mu nzi we, ariko uwo mutego ntiwakora ahubwo uhitana ubuzima bwe. Abagenzacyaha ba FBI bari bategereje ko ababwira ngo baze bate muri yombi Kabuga. Hashize iminsi igera kuri 3 biyemeje kwinjira ku ngufu mu nzu Munuhe yakodeshaga, basanga aryamye mu maraso, yarashwe amasasu, yakuwemo amaso ndetse isura ye bigaragara ko yamenweho aside. Dr Gakwenzire yakomeje kandi agaragaza ko uburyo Kabuga yakoresheje amafaranga ye mu kwica abantu bigaragaza ukutagira indangagaciro na nke, kuko ubusanzwe kuyagira ari menshi bitavuze kutagira ubumuntu. Ati ubusanzwe abantu badafite indangagaciro usanga bavuga ko ufite amafaranga bafite byose. Ati muri iki gihugu rero, ati indangagaciro yuko amafaranga ari yo kwifashisha atariyo kukugira igikoresho kuri Kabuga ati yaratakaye, kuko nta kintu na kimwe kirebana na jenoside yakorewe abatutsi cyakozwe Kabuga atakigizemo uruhare. Kabuga hoze ari umushoramari ukomeye cyane mu Rwanda, afatiwe mu Faransa muri Gicurasi 20 akurikiranyweho icyaha cya jenoside, umugambi wo gukora jenoside no gushishikariza abantu gukora jenoside. Atangira kandi kuburana muri 2022. Muri 2023 urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpuzamahanga rwafashe umwanzuro wo guhagarika kumuburanisha, rwemeza ko adafite ubushobozi bwo kuburana kubera uburwayi. Akomeza kandi kuba afungira mu Buholandi kuko yari yarabuze ikindi gihugu kimwakira kugeza yitabye Imana. Akaba rero ibyo biba bikomeza kugenda bivugwa, bikomeza kuyabivuga amakuru bari menshi cyane, gusa ntabwo nasoza nababwiye kuri iyi nkuru ivuga yuko perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Iran yitwa Mehdi Taji yemeje ko nyuma y'ibiganiro byabahuje n'ishyirahamwe rya ruhago ku isi FIFA, iki gihugu cyemeye kuzitabira igikombe cy'isi. Kuwa gatandatu tariki ya 16 Gicurasi 2026 nibwo abayobozi bahagarariye iki federasiyo y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Iran bahuye n'abahagarariye FIFA bayobowe n'umunyamabanga mukuru wayo witwa Matthias Grafstrom. Nyuma y'ibiganiro rero by'impande zombi, Matthias Grafstrom yavuze ko habayeho kumvikana kugira ngo Iran izabe iri mu makipe azakina igikombe cy'isi. Ati twagize ibiganiro byiza cyane kandi byubaka twembi, yaba Iran n'ishyirahamwe rya ruhago. Ati turi gukorana rero kugira ngo mu gihe kiri imbere kandi tuzabakire mu gikombe cy'isi. Perezida w'ishyirahamwe Mehdi Taji yavuze ko icyatumye kandi bagirana ibiganiro na FIFA cyagezweho, ndetse bizeye neza ko bazakina igikombe cy'isi cya 2026. Ati nashimishijwe nuko bumvise ingingo zose uko ari 10 Iran yashakaga kuganiraho, kandi bakatwizeza ibisubizo ku bibazo twari dufite kuri buri ngingo. Ndizera ko hamwe n'Imana ikipe y'igihugu cyacu izitabira igikombe cy'isi kandi kitwara neza na mbogamizi ihuye nazo. Kimwe mu byo Iran yasabaga FIFA no gukuraho birantega izatuma abo mu mutwe w'ingabo za Iran izwi nka Islamic Revolutionary Guard batajya mu gikombe cy'isi. Ibi bishingira ku kuba mu mpera z'ukwezi gushize kwa Mata 2026 abari bayihagarariye barangiwe kwitabira inteko rusange ya FIFA yabereye muri Canada. Kuko Mehdi Taji uyobora iri shyirahamwe yahoze muri uyu mutwe, Canada ifata nk'umutwe w'iterabwoba. Igikombe cy'isi kizaba kandi kuva tariki ya 11 Kamena kugeza tariki ya 19 Nyakanga 2026. Iran iri mu itsinda rya G isangiye na Misiri, Ububiligi ndetse na Nouvelle-Zélande. Reka rero mbashimire cyane kandi bifuza kumeza kugira ibihe byiza.